Baldarım şunday kötürdüm ayttım az жүгүrdү öttü. Ey. Manyakka jayılıp ketmeni al selde karab. Beçara үйün ağzı etpey be. Maşinalarim kaçıp atatan. Beçaralar көп boğunadı kaldı. Dağınam dayar turgan eкен. Manyakka üyle atады. Biz жака. Bizge hiç nerse bu karan bir yakayım basıp etadı ko. Ужас ey. Beçaralar ey. Ужас. Ey hop şey alıp gitti. Selde kaldı. Çört bayri. Şöyle nerse sattı. İman karasa üyle da dendi. Onu karan. Bu nasıl ne mi? Egiz. Beçaralar. Ya. Kaçıp çıktı o baldarım benim. Mallar qara. Buna mallar qara. O'lib qopti-ku. Mana. Баткен обласы, Белек району, Исана шаары. Жаңы конус айылы. Мына үйгө кирип аткандыка. Бул жактан бул жакта үйдүн ичине полный кирип кетти. Бул жакта канча гана үйгө зыян келдирди бул жамгыр. Машина жалко.
Assalamu alaikum. Buna bugün 2 may 20 deydi. Buna seldi qaranızlar. Buna o seldi qaranızlar. Ben bildim bunday seldi bir köp yıl bolup kettiler bu sel görmegenime. Buna sel. O sularını qaraqlar. Buna. Bu sel buna. Lan kim tartı otattı? Tam kaldırıyor buna. Men tartı otattı, men. Buna sel, su. Buna sel verdi qaraqlar. Bu çetine tek çekeceğim 50 metre var şu. Buna İspanak'a kire verişler. Koskayı'nın aldı. Leylek rayonu Koskayı 02 20 şunday selk etti de ay saşembeysin yer buna. Buna yolga çıktıracak buna asfalt kavacak kel oda kucağı. Buna kovayı para da asfalt kavacak. Buna o asfalt kavacak yolga çıktıracak oda sel. Buna ufundayken. يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء يرجون جنة ربهم يوم القيامة والجزاء يوم رهيب قاتل في لحظة حق اللقاء ترى وجوها كالحات ترى وجوها ناعمات يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء يا رب إنا مذنبون يا رب إنا مشفقون يا رب إنا راغبون